Begini kelihatan interior mobil Falco saya setelah didesain dan dikerjakan oleh Dennis. Karena saya tidak paham di mana yang terbaik, akhirnya seorang teman merekomendasikan kepada saya Dennis is the best. Kemudian kami datang, kami deal, dan hasilnya yes, tidak ada yang mengecewakan, cukup nyaman, cukup oke, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. I can't believe how they work. It's really good, and I can say this is the one that I need. It really soft, you know. It look like the machine, but I believe they work it with hands, and I see here it's perfectly what I wanted. So if you want it, please come and see yourself or experience yourself with Danish.